hai menaze ibeting chua ilungta penmene na mai bai kyu zimre tak mai Marasam News kedere insa Zeme kone salyagara dale. The Bible Society of India Dimapur India dege Christian rasi go Marasam lesikwak rupen mebogung gewe pune Church of Almighty God rase kahachi be mebodu kangyam gaize Bible Society of India India dege Christian rasi go Marasam lesikwak rupen mebozi te luze naglen gede go raki ramenai lesiki remete rose bamze kechuselo zarang togai dele. The Bible Society of India Dimapur Auxiliary gewe pe Secretary Reverend Dr. Ipe Sowizane Saze Church of Almighty God rase kachibe pemebongne teti betini kak bai ke ze krezama daike zuluke tong parent district yang kyateche punuguli sikwagzi Christ of the last days has appeared kachebe book se lesiki gulisi na menai luibo mara mahangen zi gaise ningnui pepeta ke polisi kwak telia selo ze kachedele. Reverend Dr. Ipe Sowizane Saze aime rase kachibe pemebongne India de go Christian rase go rasam lesikwa ro pemebo the Bible Society of India ji teluze raki remenai lesiki reme te rozebam dele kachelu sudu aime boze Church of Almighty God kyangna lezai puni boze kal Antichrist group leze sale zai the Church of Almighty God ne kate beze chuna ge China de ge jisu mi pui mi te ze wangna dele zai Kristane gwang de beting dele ze lui bomra medu kate ze bam leze media ramata ge dana ya bai ke zeng kaide te set ke Reverend Dr. Ipe Sowizane rangchi gai dele zai aime rase kachi be peme boze anui zemena ramdu troze Penuize Philippine Bible Society nai Bible Society of India bago luze tatuime bokang nai penichu kate ga dele sai penugu center du Dimapur ge dimchu gaila dele je sale. Reverend Wizane says the Bible Society of India India de ge Christian rasegu harasam kanchi belisi koro peme bonai the Church of Almighty God Chinese kal anti-Christian group nai ka halakpe ketuga lezai aime anti-Christian bose the Bible Society of India jite luze naglen gede go raki rame nai lesiki rame te rose anuidu doize bam de leize sale sida ze anui naglen pedeina menai lui bomaram du rangai ze haiminan things bamra dele Reverend Wizane saze the Bible Society of India India de ya Christian rasegu rasam kanchi belisi koro pem bongne pnuigu biagane rakinu ne lesiki remen kete de zai kusarit kim biagane chigai habelisi Dimapur Auxiliary nu ne president zai secretary tagene pechiga gu leize sale zai apo anti Christian bo the Church of Almighty God je social media ram gudu active teze naglen kede go lui bomara medu doize coupling bem fui gene nai panugo kene bem fui gene zumbia dara teuleize sale tala pui pezet kacham be kachum kadei preke mak ring be bambatak chimira kakatei be science hange kachi be panugo scientific zi klipa ukrulensis spatalina rimbelensis nai hexafrenam tangkhula Manipur kedege zati zwar sing irungbam researcher ma palam simira ka kathai pene pepetele zati swar sing irungbam zenda ka chingme gumro ka ko beki splendiga de museum ge researcher palam simira ka kathai pe nai University of South Bohemia Czech Republic ke ka kathai pe tu zabung ko dele zai apo tala pui pe ze ka cham be ka chum kadei pre ke ma kring be pam batak chimira ka kadei be saing sange kachi be pnuine pepe ze ukru siroi hilgene pepe leize sale Nagaland gu Chief Minister ne Firio ne zinai bai ke zeng kai jes kui kamai ke saze anui Naga Society ne chuna ke kanang be te ze bambeze pumket buket nai sui kan sambe nang de leize sale aipo sam sabeze Naga Student Federation NSF gu Platinum Jubilee Celebration tingkum react nazmingyo changbe gu ngi ke Naga Solidarity pa ko hima ke tet ke bege ne Firio ne subchulu ze de dambe hi ke saze anui Naga ki bo me long ria ka cham gene pumket hange wangdui ga lu ze ka hangi Bengulu ze sui sangle ze sale zai Naga Student Federation NSF gu Platinum Jubilee Celebration themze call to oneness Naga pa bolai na du pumket sang kham khele ze kube sampuine te ke ga dele chige anui North East long regu kacham be lesinam bo handing kele te ze wangai me Assam Student Union Kasi Student Union nai North East Student Organization gu handing kele te ze wangai me Dr. Samuja Bata Chadriane ka zo ga dele ze sale ne Firio ne Naga Student Federation NSF guteti be leaders tu kamera medu kotobe sampe kaise punuigu maning ki be nai tu ran set ka bera mene hanai tinge Naga Student Federation bo gumbi ka babe changje bam dele zai ne Firo ne Naga Student Federation ne tingkum lo rex na zaminge ani Naga lesina manai pe deina me zai param be medu ten sap kai zam be tingkum sangbe go salam be gai dele
Madhya Pradesh haram indoor ge lem pui ting kum cruises ro pui kana desi ki ke ken sam pui kana ne panaing gya pe phone ko chuma pe zig ne kachai hu sakai lu je chai di le je sale zai lem pui ket ne kachai hu sakai lu je re ki ge critical condition chai ragum je te le je la le je sale Marasam pogamene sa je le meramene pnuguli siki ge ne pang bai te lu je siwor haram be te je pnugung gya pe ramdu dora te le kane pabam te changai je pnugung gya pe ramene phone te wang be ko chuma pi le je sale chige lem pui hangket ne pang gya pe chu do ko ma pe je ge ne kachai hu farmer si ge ne lu je sakai de le jai pakang pui kana ne pakang pui pham te je kachai hu sakai rai bi le je sale police ne sa je lem pui kana a kachai hu sakai lu je re ki ge te le ra pungai ma kana chai di le jai lem pui ket ne kachai hu sakai lu je re ki ge critical condition chai ra gum je te le je la le je sale Bihar Aurangabad district ke mi ka babaria te kango be shadi be short circuit ke ne mi to peche heki mi rube ge ne gas cylinder pok peche mina hang himroi si me ka hazam je Aurangabad Sadar Hospital reugi ge telura pungai zala leizai ai meroge mina hang kreu a ka hazami sangje penuring ra telu zala leize sale aipo kare bepepe zinai habai ke zing kai je squeating chokun tak na pige kalaki hangket ne chat puja hangge halangje telu ka kada begene petleze sale Marasam pogamene saje police paibo minang snadu mi to beten chipra to begene mine rubeize ka hazam zela lezai mi to pepege kining bung zai po hozia ge lungjabam ramdu to kan ro ka beze madu nang khetche hazam te nebe pet mak leze sale zai mi kan cha ba kyang na nai police ne mi to pet pe palam pedu chin tuin ruira ka thai zela leze sale Philippine ke de ge tingsit si bena rating khai chi be pizine tropical storm nagi guyang bezegene haduina bena me mi begene mina chai di me official te je hadai mingyo chai chang de lezai mina ke ki me ka chai pum ngomak chala ri leze Philippine go official ne sale aipo tropical storm tingsit chi bena rating khai prenchi ka sang be guyang be kunta ket ke kilometers riak squeeze mingo 59 miles per hour gui be zinai kam mai ting cho Eastern Katan Donetsk province ke deto gai de leje sale sai timpim byaga bamba haram certain region of Mindanao ge deto milang je chunare ka chang ka chai pum hadai ngo do de leje National Civil Defense Chief Rafaelito Azendro ne Malina ge Marasam po manai ke chengo jam po kan sam bi ge sale Marasam po ge mena sa je tingrui je tingsit chi bena rating khai wang je dui di be je ne Zeme na hange ka rebe ke je petele jai godi maram je pe be tadu te chu zela mui de leje sale jai sama province ke tingsit chi bena rating khai wang be je ne hadui di be je ne klome ke me peje ringlu rahange rescue operation babam be je ibam me ngotet kai zela mui leje sale Southern Division bia Sultan Kudarat province ke hadui di be je ne reze ba me je coast guard sungkling ge kam go spy mera mena rubber boat te luze ngupe peta te zela mui leje sale anui hai mena ne chigai ra ile Philippine haram ge rating khai dui di be za tingsit chi be ze wang ke zaba be je ke ne haki hlum pui zai hako manara ma hange kare be pe somak che bam de le zai kumke lungge rating khai du long kai re wang be du bam bam de le je sale ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kingani mele indu to de le